Uma mucemanio wa kuheana certificate kuri ateti aria mahotanire ithurano-ini cia wamurani niguo kurugama na kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Kiambu. Naha ateti a Jubilee Kiambu matongoretio ni muhuraniri wa giturwa kia ugavana Ferdinand Waititu moya kanya kau kunyuriria itua ria gavana wa riu William Kabogo na angi aria matuite itua ria kwirugamia ta ateti kiumbe. Katika kubure deputy president ni abure mu Waititu baba yao niye twena ke tukona muthenya thaa ciothe ndinake akwa bamba kwa bamba ni turanyitana ndasi twagite ndi inokire ndathire independent riu iroibako. The clear definition of an independent candidate is a candidate who never participated in any party nominations. Wewe kama uliingia kwa nomination ukanyolewa na mwananchi, kubali hayo ni matakwa ya Mungu na mwananchi. Wainokale ateti a Jubilee maugite aria marerugamia kiumbe thutha wa kuhotwo wamurani-ini mena itanya ria kuhurunja kura na ona ningi kuharagania uhotani wa mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta. Aragaririe kunjita wakahare nituranyitana riu ni aronire wakahare ni kuga atia nituraiguithania tuhoere wakahare tanyonie wakahare uragekaga wakahare o witu nigetha tumukindire ahote kuma guthie nanja gucariria mdosi witu kura. Ateti acio maugite mundu o wothe uranyita baru guthurwo ringi kwa mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta agirire kunyita baru kiama kia Jubilee o ta uria wari uiguithanio o kuma kiambiriria ati uria ukahotwo wamurani-ini ni akanyita baru uria wahotanire. Kenyatta sio mkokoteni wa kusukumwa na watu wa independent. Kwisha maneno. Turathurania muthenya katiguoi ngaja cirathira niguo wakohota rahotwo niguo na wakohota rahota. No ona kuri uguo ateti a Jubilee maugite mena witikio ati aria marerugamia kiumbe no makahotwo o ringi githurano-ini kinene o ta uria mahotirwo hindi ya wamurani. Riu ni atarere turaigua arenda guka na independent round ya kere nituraiguithania riu ni kumumeria kabuti ona icio cigisterane nacio hatire kuraigia kona nituraiguithania andu a Kiambu nituraiguithania. Maina wa Wairigi, Inooro TV. No haga mono.